Guazen gora. Vale. Berriro gora. Guazen. Orain, pixka bat gehiago egiten du. Guazen. Hau, sokatira praktikatzen. Nahiko errez igotzen da. Eta hemen dago, bizkleta. Gaur egun nahizetxoa dago, agian 15 kilometro hartuko, agian 30 kilometro hartuko. Eta, bueno, zaila da, jauz egiteko gaur, 7 metro eta 5 altuera dauka jaitxera honak. 60 graduko inklinazioarekin. Vale, orai, gozen! Vale. Primeran, bai, bikain. Es una bici simple, que llamaríamos bastante robusta, pero simple. Contra más difícil es el circuito, yo más disfruto. Porque es una cosa como que te exige más. Yo disfruto mucho. Arkaitz Armendariz eta Javier Remirez BMI bizikletan puntako kirolariak dira. BMI bizikleta modako kirola bihurtu da azken aldian. Bicycle motocrossen laburdura da BMI eta cross motorarekin egiten dena bizikleta gainean egitea du helburu. Horretarako, tamaina txikiko eta mandigarritasun handiko bizikletak erabiltzen dira. Jauzi handiak egitea ahalbideratzen dutenak. Kirol olimpikoa da eta batipat estilo librean eta lasterketan txapelketak egiten dira BMI bizikletan. Arkaitz Armendariz, BMI estilo librean aritzen da. Hau da, ahalik eta jauzi ikusgarrienak egiten saiatzen da. Urte askoan dabil, erakustaldi eta txapelketetan parte hartzen. Duela gutxi, jauziak lantzeko zirkuitoa prestatu du etxetik gertu. Bigarren saltoa. Leku aparta da entrenatzeko. Begira leku hau. Ze berdea. Ze polita, Ze ikusgarria. Benetan, ze ongi. Pasan. Vale, pasen! Ba, horrela dira nire entrenamenduak. Behin eta berriz. Egan arituko aditz bezala, entrenatzen ordu luzeak egiten ditu. Lehiaketetan, bat-batekotasun gutxi eta aldez aurretik prestautako lan handia baitago. Denetarik dago, badago jendea, bere rondan klabatzen duela, osea, beretzat perfecto egiten duela pentsatzen duen bezala, baina baita ere improvisazio asko dago, eta inkluso goi mailako txapelketetan, olimpiadetan eta uziko munduko txapelketetan,
improvisazioak gertatzen dira eta noizbehinka irabazten dute, baino normalean, goi mailan ez dago hainbeste improvisaziorik, baizik eta dena neurtuta daukate. Koreografia moduko bat egin behar duzu. Ez bakarrik truko handi bat egin, edo truko handiak egin, baizik eta banatu behar duzu dantza baten modukoa. Orduan, ze puntuatzen dute? Zailtasuna, trukoa zaila bada ala errezagoa bada, puntuatzen dute amplitudea edo altuera, askoz gehiago puntuatzen du truko bat oso altua egiten baduzu eta oso ongi erortzen baduzu, imaginazioa, zeren ez da berdina truko handiak egitea salto berdinan, baizik eta erabili behar duzu pista guztia eta kreatiboa izan behar zara. Hau ez da nor iristen den lehenengo edo nor egiten duen truko gehien. Saria ematen diozu egun hortan nor ibili den hobeto, baino ez du inor galtzen. Azken finean, zu ibili zara, agian rampa berriak probatu dituzu, agian truko berriak probatu dituzu, baina azkenean esperientzia da zuretzat. Orduan ez dago galtzaile bat. Esperientzia guzti hori oso ona da BMX-eko raiderrentzat. Ikuskizuna bermatuta dago kirol honetan. Ezinezkoak ematen duten jauziak egiten dira. Gero eta gehiago gainera. Ez dago oraindik asmatuta, ez dago guztia asmatuta. Oraindik asko falta da. Zeren, harritzen zaitu bideoak Instagramen eta sare sozialetan ikusten, badago jendea truko batzuk egiten dituztenak, badirudi bideo-jokoak. Ez da bideo-jokoetan egiten dira truko horiek. Benetan, harritzekoa da, zeren uste duzu dena asmatuta dagoela eta batean buelta bat gehiago ematen diote, edo truko berri bat, edo ez dakit, baina ez, oraindik asko falta da, uste dut. Nik buelta ematen diot manillarrari, bar spin deitzen da. Nik buelta ematen badiot kuadroari edo atzeko gurpilari, hau, tail whip deitzen da. Eta horrela truko batzuk komplikatuagoak, beste truko batzuk errezagoak. Esku bat ateratzea, one hand, oin bat no foot, horrelako gauzak. Trukorik zaiena, modan jarri da, front bike flip egitea. Hori da, orain, ezingo dut egin, baina salto egin eta bizikleta horrela, aurrerantz buelta hartu eta erori. Hori asko modan jarri da eta nire ustez zailena da teknikoki, zeren azkenean salto egin behar duzu, bizikleta bota eta buelta bat eman eta berriro hartu. BMX-ean jauziarri horiek guztiak egiten ikasteko ordu asko eman behar dira bizikleta gainean. Norberak ikasita edo beste raider batzuk ikusita. Hobetu egin nuen, batez ere bideoak ikusten eta lagunekin praktikatzen. Beti norbaitekin egotea motibatzen zaitu. Eta orduan, zuk ikasten baduzu truko bat, beste agian ala egintzen da eta baita ere egiten du, edo aldrebes besteari ikusten diozu, eta haizu, nola egin duzu, hori egin nahi dut, eta horrela hasten zara, pikatzen zara, pikesa, no, claro? Baina, jarraitzen duzu eta pixkanaka oneraino. Javier Remírez lodosarrak bestalde, motorrari ekin zion lehenengo eta gerora BMX bizikletara pasa zen. Punt track txapelketetan parte hartzen du, eta azken 2 urteotan, 30 urtetik gorakoen Espainiako txapela lortu du. Concentración absoluta del corredor. Vamos a ver, Javier cuánto le llega. Tiempo y se ubica en la primera posición, 15.93. Puntrak lasterketetan bakarkaritzen dira zirrindulariak, aldapa eta bihurgunez betetako zirkuitu batean. Ahalik eta lasterren egin barute ibilbidea, baina pedalei eman gabe, oztopoak aprobetxatuz, abiadura handiena hartzeko.
Aquí pues lo que consta es de aprovechar las inercias. Tú creas impulso, igual das pues, un pedal o dos al salir y ya toda la velocidad tiene que venir por las curvas o por los impulsos de los diferentes obstáculos que hay. Pues tienes que contrarrestar que a la subida tú te vas agachando todo lo máximo posible y cuando va a empezar la bajada pues vas empujando la bici y estirándote y con las manos y con los pies a la vez para aprovechar la máxima bajada posible y hacer la mayor inercia con manos y pies aprovechando la bajada. O sea, todo consiste en las subidas, escacharte, por digamos de una manera, y estirarte en las bajadas. Todo eso con una posición más, pues cambiando de delante a atrás, los tobillos, las manos, codos, etc. Entonces así pues cada obstáculo te va dando más velocidad, hasta cada uno la que pueda soportar. Sí, en competición está prohibido pedalear, pero aparte de que esté prohibido es inviable. O sea, no podrías pedalear a la velocidad que se va y todo, cuando llegaría un bache y no puedes pedalear. Aunque no se pueda por reglamento, tampoco se puede porque no te caerías. O sea, pegarías con los pedales por las crestas y te caerías. Baina puntrakekin batera, jeitzirak egitea du gogoko Javier Remirezek. Mendi bizikleta batekin entrenatzen da Lodosako inguruetan. Lo más importante, o sea, tener un buen físico por supuesto y tal, y una bici que funcione relativamente bien, pero la técnicamente, contra mejor seas técnicamente, más fácil vas a bajar, menos lesiones hay, más todo se facilita. Se me da bien saltar, he hecho muchos saltos y tal, pero pues luego hay curvas o zonas que cualquier zona tiene lo suyo. Nunca terminas de aprender técnica. Contra mejor quieras ser, más horas tienes que dedicarle. Eso sin duda, como para todo. Eta teknika hobetuaren, arriskua beti dago bebeisa gainean jausiak egitean, pistan edo mendian. No he tenido muchas lesiones, pero siempre alguna, pues lesiones de clavícula, jodí la pelvis, además al poco de empezar a hacer estas cosas. Pero me conservo bastante bien, podemos decir. Siempre pues algún esguince o algún rasgazo un poco fuerte o algún tal, pero normalmente me mantengo sano. El riesgo está ahí. Todos los deportes de acción o riesgo, como quieras llamarlo, todo funciona muy bien hasta que deja de funcionar, que siempre está ahí. O sea, es un paso que siempre está ahí. Y eso hay que lidiar con ello y siempre puede, en el momento que menos te lo esperes, siempre puede haber un traspiés o algo que no... cualquier cosa. Sobre todo el saber dónde lo que estás bajando. O sea, yo cada vez que voy a hacer una bajada o lo que sea, si voy a intentar correr en ella, necesito saber dónde está todo de la bajada y sabérmela al dedillo. Si no, pues al final es muy difícil y asumes riesgos que no son necesarios. Ya antes de salir ya tienes que saber por dónde vas a pasar todo el rato, normalmente. Siempre puede haber imprevistos y siempre puede haber tal, pero tienes que saber todo. Eso para mí minimiza los riesgos, pero el riesgo está ahí. Entonces, contra mejor te lo sepas, menos riesgo. Pues kirola hau arriskutsua da, bai. Ni askotan erortzen naizela, baino erortzen badakidala, hori da importanteena. Ikasten duzu nola erortzen. Gehienetan badaude salto batzuk pues, ezin duzula kontrolatu, baino normalean salto bat egiten baduzu, zure zentzumena ja badaki ongi ari zaren, ala gaizki ari zaren, orduan, asko praktikatzea da azken finean, normalean kiroletan alik eta gazteago, alik eta hobe, ez? Normalean. Pues kirol honetan hori gertatzen da, baino ez da beti betetzen. Zeren, adibidez, Espainiako txapelduna, nik baino 10 urte gehiago ditu. Nik 26 urte ditut orain, eta berak 36. Konpetitzeko behar duzu
teknika behar duzu praktikatzea, truko berriak egitea, baino gehien bat eta emaitzetan nabaritzen dena da burua eta esperientzia. Orduan, oso gazte izan zaitezke, truko handiak egin ditzakezu, baina ez baduzu ronda ona prestatzen, ez duzu irabaziko. Eta horrek esperientzia ematen dizu. Orduan, edade hobea, adin hobea, hau praktikatzeko uste dut dela 18-19 urtetatik 32 urte bitarte. Badago jendea, 50 urtekin, 40 urtekin bizikleta honetan ibiltzen. Beti ibili dezakezu bizikletan. Yo coincido con gente por ahí que tiene 60 y pico años y sigue andando en bici. Así que espero ser así. Kirol honetan, luzaroan jarraitu nahi izango lukete Javierrek eta Arkaitzek. BMX gainean sentitzen dutena adieraztea ez zaie erraza gertatzen, baina oso berezia da eta gogokoa dute. Euforia, sí. Es una sensación que pues la adrenalina, me supongo, no sé bien, pero tiene que ser la adrenalina y es al final lo que te engancha y que cada vez quieras ir más o más rápido o más tal, pero es una sensación que no... O sea, está la sensación de la moto, que es la que a mí me da, y esto lo que más se parece es esto. Y es una sensación que para mí pues no hay otra igual.